Okey, kali ini kita akan cuba fahamkan satu gagasan yang boleh kata agak mencabar, iaitu kerangka pemikiran dari Adam ke Ahmad. Dikatakan ada satu kontrak ilahi dan dari situ kebangkitan sebuah sistem tauhid. Apa benda semua ni sebenarnya? Jom kita bedah siasat. Kita mulakan terus dengan petikan dari sumbernya. Inilah yang jadi tunjang kepada keseluruhan perbincangan kita. Bunyinya macam ni. Nama saya Adam Ahmad dan saya membawa satu perkara besar, kontrak Allah yang bermula dari Adam dan disempurnakan melalui Ahmad, Muhammad. Sangat direct kan? Jadi, untuk kupasan kali ini, kita akan pecahkan hujah dan sistem yang dikemukakan oleh individu bernama Adam Ahmad ni. Semua ni berdasarkan tulisan-tulisan perundangan dan teologi beliau. Kita akan tengok macam mana kerangka ni dibina satu persatu. Okey, jom kita mula dengan dasarnya dulu, iaitu kontrak asal manusia. Punca segala-galanya, asas kepada semua ni adalah apa yang dipanggil perjanjian primordial. Ia merujuk pada surah 7 ayat 172 dalam Al-Quran. Idenya macam ni, sebelum kita semua lahir ke dunia ni, roh kita dah buat satu perjanjian. Setiap roh dah bersaksi yang Allah tu Tuhan kita. Inilah kontrak pertama yang dikatakan menetapkan tanggungjawab kita sebagai manusia. Dan kena faham betul-betul, ini bukan pasal agama warisan tau. Bukan yang kita ikut sebab mak ayah kita ikut. Tak. Gagasan ini bentangkan ia sebagai satu kontrak asal yang mengikat semua manusia. Satu perjanjian terus dengan Tuhan. Penekanannya kat sini memang penting gila. Menurut kerangka ni, kontrak tu, ia bukan satu pilihan. Ia adalah sebahagian dari asas identiti kita sebagai manusia. Satu amanah yang kita kena pikul. Baiklah, sekarang jam kita tengok pula macam mana kontrak ni bukan sekadar satu perjanjian, tapi satu sistem yang berkembang ikut garis masa. Garis masa ni bukan sekadar senarai nama para nabi ya. Ia dilihat sebagai fasa-fasa dalam perkembangan satu sistem. Mula dengan Adam, ini fasa permulaan, kesedaran dan penerimaan amanah. Lepas tu Ibrahim, fasa pembuktian, di mana hujah digunakan untuk patahkan sistem-sistem yang palsu. Dan akhir sekali, Muhammad atau Ahmad, inilah fasa penyempurnaan sistem, di mana din atau agama tu difahami sebagai satu sistem hidup yang lengkap. Jadi, poin dekat sini, ini bukan cerita sejarah biasa. Ini adalah timeline perkembangan sebuah sistem kebenaran, satu sistem je yang tunggal dan berterusan dari dulu sampai sekarang. Dan kesinambungan ni, ia didokumentkan dengan agak terperinci. Memang kita tak dapat nak baca setiap baris kat sini, tapi tujuan visual ni adalah untuk tunjukkan macam mana setiap Nabi, dari Adam sampailah ke Muhammad, dikatakan membawa misi yang sama. Apa misinya? Menegakkan tauhid atau keyakinan pada Tuhan yang Esa. Jadi intipatinya, satu misi yang tak pernah putus, bukan mesej yang berubah-ubah. Okey, tadi ada sebut pasal Ahmad kan? Apa sebenarnya fungsi Ahmad dalam sistem ni? Ia dibentangkan bukan sebagai nama semata-mata, tapi sebagai satu peranan atau fungsi. Ia melambangkan individu yang paling memuji kebenaran dan yang paling penting, membawa hujah atau bukti yang paling sempurna. Dan inilah yang membawa kita ke kemuncaknya. Ahmad tu dilihat sebagai puncak kontrak tu sendiri. Bukan lagi sekadar seorang individu, tapi dah jadi jelmuan sebuah sistem yang lengkap. Baiklah, setiap sistem mesti ada lawannya kan? Jadi jom kita tengok macam mana sistem ni dibina untuk berdepan dengan lawannya. Inilah dia, kontrak melawan sistem-sistem palsu. Dekat sinilah pertembungannya. Sebelah sini, kita ada kontrak ilahi. Asasnya, bukti dan realiti. Ia ditadbir oleh undang-undang alam atau sunnatullah, hukum sebab akibat yang natural. Sebelah sana pula, kita ada sistem ciptaan manusia. Asasnya, kuasa dan persepsi. Dan ia ditadbir oleh undang-undang Admiralty yang asalnya untuk perdagangan laut. Nampak tak? Dua dunia yang sangat berbeza. Dan jangan ingat, ini semua teori je. Hujah ni betul-betul dah dibawa oleh Adam bin Ahmad ke Mahkamah Rayuan Malaysia. Ia satu cabaran terus kepada sistem yang sedia ada. Apa yang anda lihat ni, inilah bukti tindakan tu. Dan ini ayat punchline yang membezakan dua-dua sistem ni. Kontrak tak perlukan kepercayaan, ia cuma perlukan pembuktian. Okey, jadi apa kena-mengena semua ni dengan kita? Bahagian seterusnya adalah tentang mengaktifkan semula amanah. Misi yang dinyatakan tu sangat jelas dan ia berbunyi begini. Saya bukan membawa agama baru, saya mengaktifkan semula kontrak asal. Jadi fahamkan betul-betul ini misi pemulihan, bukan nak cipta benda baru. Dan ini membawa kita kepada satu soalan yang mungkin paling penting untuk kita renungkan. Jadi, apa peranan anda dalam kontrak ni? Menurut kerangka ni,
Cara nak aktifkan semula kontrak itu ada langkah-langkahnya. Senang je. 1. Kembali pada sunnatullah atau undang-undang alam. 2. Kembali pada hujjah, maksudnya guna bukti sebagai asas. Dan 3. Kembali pada sistem keadilan yang berdiri atas 2 prinsip tadi. Dan sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu pemikiran yang merumuskan semua benda ni. Satu pemikiran yang mungkin akan buat anda terus berfikir. Dari Adam ke Ahmad, kontrak itu tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk diaktifkan semula. Ah, the government. It loves you and wants to keep you safe and well. It even wants to make paying taxes, fines, and court costs easier for you. How? Well, you'll need to meet your straw man. He was born the same day you were. He looks like you, has the same name, and lives in your house, but you never knew he existed. You will have even paid his parking tickets or taxes. The worst part? He's been dead from day one. From every birth certificate, a legal personality, or legal fiction, is created with the same name to confuse little old you into thinking it's you. So, there is a human you and a paper you, or as it's commonly known, a straw man. So when it seems like government officials, court clerks, or the police are speaking English, they aren't. They're speaking legalese, designed to make you agree to verbal and written contracts without even knowing about it, all spun from Black's Law Dictionary. For example, when the police say, "Do you understand?" you'll say, "Yes." What they are really saying is, "Do you stand under our authority?" Oops-a-daisy, you just created a verbal contract with them. Oh, you clever government. Did you know that whenever you register something, you are handing over title to the person you register it with? That's right. Whenever you register something with the government, they assume it belongs to them. Registered your car? Super! Now you are the registered keeper of your vehicle, and the government can crush it when you don't pay your, straw man's taxes. Expecting a new bundle of joy? Well, then you need to register your little darling with a birth certificate. Then they can start the process all over again and create a new straw man for your little one. Isn't that great? So when Junior grows up, he'll be able to generate revenue just like you have. When you notify on your baby by signing the birth certificate, your child becomes a ward of state. And if the government doesn't like what you're doing, they'll assume it's okay to take the child away or make new rules for things they don't like. Not enough school? Smacking your child? Shouting too loudly? And it's off to social services for the little one. When you get a bill, it's sent to you but belongs to your straw man, not you. That's why bills, fines, and summons start with Mr., Mrs., or Ms. Sometimes you'll see your surname in capitals, just like on a gravestone. That's because your straw man is dead and just a silly piece of paper, created before you could comprehend or even consent to it. When you go to court, you represent your straw man, so you, the human, take on any costs, fees, taxes, and fines involved for the straw man. The human you doesn't even need to pay them. But you made a contract with the court by appearing on behalf of your legal personality or straw man, just like the government knew you would. Confused? Well, don't worry. The government doesn't want you to know anyway. If you knew, you'd stop paying things like council tax and parking tickets. Because when you go to court, you are representing your straw man. You are you, alive and made of flesh and blood. Your straw man or legal personality is a piece of paper created from your birth certificate. And you think it's you. What a silly Billy. Would you like to know more? Well, then go over to tpuc.org. Get up, get informed, and get real. Think of an aspect of your life that dictates the limits of your freedom. Government and law enforcement, insurance and pharmaceutical companies, taxes, building permits, driver's licenses, and more. There are hundreds, if not thousands, of stipulations, regulations, and boundaries on our freedom.
And out of the ones that were just mentioned, how many have you researched to find out whether they apply to you or not? Let's look at the forms of law that we currently acquiesce to. A common misconception among people is that any rule or regulation that governs them falls under one category: law. But there are many other forms of law that people abide by without realizing that they simply do not apply to them. Another misconception is that a nation's constitution gives us our rights. A constitution does nothing more than list the rights that we already have. We are born with inalienable rights, endowed to us by our Creator. They are not given to us, and they cannot be given away. The most a person can do with a right is choose whether to exercise it or not. Maritime admiralty law is what's known as the law of the water. It is superseded by civil law and only applies to those who willingly contract themselves into it. The definition of admiralty law is a body of private international law governing the relationships between private entities which operate vessels on the oceans. Let's look at how and why a form of law that is fashioned to govern corporations, businesses, and vessels has imposed its rule over natural human beings. This is all done through a form of word magic. A simple perversion of language has made it possible to convince people around the world that these alternative laws apply to them. One of the predominant beliefs in modern culture is that licenses, permits, registrations, and other forms of documentation are required to operate motor vehicles, use public roads, build structures and establishments, engage in free enterprise, and much more. Sadly, these beliefs are based on little to no investigation whatsoever, and are false. This belief structure is perpetuated by maritime admiralty law. This form of law was originally created to govern ships docking in foreign nations for the import or export of products and resources. It deals with banking and merchant affairs, not civil affairs. When a product is taken off of a ship and brought into a foreign land, that nation takes custody of the resource and accounts for it with a certificate. That certificate marks the birth date of that product in the custody of the respective nation. Think of why it is supposedly required to have a certificate of live birth in the first place. The Barron's Dictionary of Banking Terms defines a certificate as a paper establishing an ownership claim. So right there, we notice that everyone with a birth certificate is defined as being owned. People are used as collateral with other nations because the U.S. is bankrupt. The United States declared bankruptcy on March 9th of 1933. At this point, the U.S. began taking out loans from a private, non-government affiliated corporation called the Federal Reserve. With no money to pay back the loans, the United States began using the citizens as collateral. All birth and marriage certificates are literally warehouse receipts. Just look at the similarities of warehouse receipts and birth certificates. Both document the date of issue, a serial number, registration number or receipt number, a description of the product, and an authorized informant to notify the appropriate government agency. With all of this information being readily available, the majority of people are unaware of their involvement with maritime admiralty law. This is possible through the manipulation of language. This admiralty law changed the meaning of the word person from a natural living person to a corporation. Driver's licenses, vehicle registrations, auto insurance forms, building permits, gun permits, work permits, tax filing documents, birth and death certificates, traffic citations, and many other forms of documentation that were once believed to be absolutely necessary only apply to persons or corporations. Upon signing such a legal document, you are indirectly waiving your rights under the Constitution and lowering your status to that of a corporation that is created with the same exact name as you. The only way to reconcile your true name from the name of the corporation is to take notice that the corporation has its name in all capital letters.
This is known as capitis diminutia maxima. You may take notice that your driver's license, birth certificate, social security card, insurance cards, and more use all capital letters to legally represent the corporation with your name, not you. The corporation is known as an artificial person, whereas you, the human being, are known as a natural person. This deception goes even deeper when it comes to the courts that we attend. When showing up to court, you will notice that there are seats for witnesses behind a wooden fence or barrier. The defendant must cross through the entrance to the other side of the barrier where the plaintiff and judge sit. This act symbolizes the boarding of a ship. At this time, business can be conducted in maritime admiralty law. The judge, acting as captain or banker, is responsible for settling the balance between the two sides. This is why there is always a monetary value involved in any court case. The captain is simply dealing with banking and merchant disputes. Once the balance is paid, the case is closed. To turn the court case away from admiralty law where your rights are not protected, you must avoid agreeing to represent the artificial person. This is done by stating that you are the natural person. You don't have a first or last name because those imply corporate title. In a court case, you may state that the court takes judicial notice of your honor's oath of office. Every judge must take an oath of office to practice law, yet you must make it clear to the court and the jury that the judge is acting as judge and not banker. Remember that you are a natural human being of the earth. You are not governed by anything but your own consciousness. Laws are created within a society. The society that created the laws we see being enforced today is called the Law Society. Yet the most beautiful part of this entire deception is the fact that we are not part of the Law Society, so their laws do not apply to us. Judges, lawyers, and law enforcement officers, they're all part of a society. Within that society, they've created their own language that's deceptively similar to English. They have these little things called statutes, acts, and regulations that seem like laws, but they really only apply to those within their society. So that basically means all the traffic violations, minimum age requirements, and everything except for damage to another person or their property doesn't really apply to the natural person. Laws only apply to those within the Law Society. The game being played is an illusion. You can simply choose to open your eyes and reclaim the freedom that you were born with, bound by nothing but the limits of your imagination. These are just a few examples of assuring that your rights are being protected. By far, the most important line of defense against this deception is to be aware of the perversion of language, and be absolutely aware of how you form your beliefs and concepts. In all forms of the perversion of language, there is a mirror reflection of this in the microcosm of the psyche. And the problem I see with humanity today is we don't truly know ourselves anymore. We have the 9-to-5 job, we have the house, the children, the bills, the television, the hobbies, and the errands that we run every single day, and we eventually begin to believe that this is who we are. But who are we beneath the job title, beneath the status of mother or father, theist or atheist, Republican or Democrat, black or white, man or woman? Who are we? Who are we deep down inside? We don't know, because every time we hear an answer that we don't want to accept about ourselves, we deny it. We'll pass it off and project it onto somebody else and judge them for it. This is repression. And we see what repression can do to us on an individual level, but what about on a collective level of humanity? What happens when the whole world refuses to see what they truly are on the inside?
So I want to give you a diagram. This is the basic idea of how a jurisdiction works. This is you, and you work at Walmart, and you work in the automotive department. And there's a manager there, and he said, I'm going to pay you X amount of dollars per hour, and you have to show up here and put hours in as I say. And you go, okay, I agree to that. Now, what if the automotive guy tells you, I want you to show up on Sunday night at 2 o'clock in the morning when the store is not open? You could go to the manager of the Walmart store and say, this guy's trying to make me come in when we're not open. That's against your policy. The automotive manager cannot make you do something that's outside the jurisdiction of the Walmart store. Now, the Walmart store is in Detroit. This is a corporation. So now Walmart, because it's in Detroit, has to obey the rules of Detroit. Now, outside of Detroit is Michigan. It's a corporation, and Detroit is subject to the laws of Michigan. Now, Michigan is inside what is called the USA. It's another corporation, and Michigan is part of that corporation. Now, outside of this is the real USA, the original republic. Unfortunately, they sound the same. So people think that they're here when they've agreed to be in here. Just like you agreed to go here. And there's people that are wondering why the Constitution doesn't work in courts. Because the courts are here. So when you bring the Constitution in, they're going, that has nothing to do with us. You think you're here, but you're actually here. And that's the biggest problem. What you have to understand is this is subject to this. You just got to approach it in the right way. They don't tell you this, though. You're assuming you're here, and they will let you think that, but you're actually here. And you're there by agreement, just like Walmart. Now, there's another set of laws called the law merchant. This law merchant is a set of laws to govern what we call commercial law or admiralty law. Outside of this USA, and actually part of this Republic of USA, which is the original, this is where the Constitution is what's called the common law. So the United States was founded on the common law, as was Canada, and they are still both functioning, but you got to know how to invoke them. So once I understood this and I learned a little bit about a law merchant, and then I knew that Canada was a corporation, and I knew that the courts were just another corporation inside that, I started treating them like that. This is just business. And you guys are subject to these outside things. So as long as I'm out here, I'm above you. And so I started trying stuff. I went into court, and we usually wait outside the courtroom because I don't like doing all the bowing to the judge. It's very ritualistic. So we waited till my name got called, and we walked through the door. Big door out because it got paged. They obviously called the case in the courtroom, and then when I didn't show up, they page outside. So we walked through the courtroom, and as I'm walking into the courtroom, the judge is running off the bench. Full flight. Cape blowing, out the door, and I went, what was that? And everybody else in the room was the same thing, like, what's going on? And so the sheriff goes, all rise? Like a question. I guess we're having a break. Do people have lesser rights if they're represented by a lawyer or by an attorney? Well, your rights never disappear. You waive them in order to be represented by somebody else. A judge will look at your actions. So if you come in saying, I got this right and I got that right, but you're represented by a lawyer, he's going, no, he, in his mind, he's just looking at you, no, you don't get it, you don't have those rights. You can say that all you want, but you've waived them. So he will assume
that you don't have those rights, and he will make his judgments safely accordingly. Is that why traditional legal processes, especially in issues of magnitude such as the worldwide agenda to deploy radiating surveillance meters, is that why traditional legal processes don't seem to be successful? Exactly. Because they've taught you to go and fight down here, play this other game in courts and all that stuff, and that's what we believe is where the remedy is, and they're just looking at you, well, sorry. We have already seen in Take Back Your Power examples of how the system has singled out and wrongfully arrested a handful of those on the front lines. It's a tactic meant to inspire fear of speaking out. Let's hear about Cal's experience on the front lines a few years ago, which led to the foundation of this liability action. After the judge ran off the bench, I got arrested probably about a year later for driving without insurance. They thought, well, let's go after this guy. So they arrested me at work, and I ended up doing 60 days in jail. Throughout this 60 days, my friends put in a promissory note for my incarceration because this is just a business. My incarceration has to do with money. That's all they're interested in. So they put a promissory note in and said, can you let our guy go, right? Basically paying for my incarceration. So after my 60 days, they finally found me guilty. She gave me a $1,200 fine. She tried to impose a 5-year driving prohibition, and she gave me 1 day in jail. So I said, well, if you try and give me the 5-year driving prohibition, you're going to be causing me harm. So she dropped that right away, and the prosecutor went, like, why did you do that? Because I'm treating her like a business. I'm negotiating with her. And she knew it. So she dropped that. And then I said, on the 1 day in jail, she gave me 59 days credit. So I said, I want to talk about the 59 days credit, because that seems like how do I get 59 days credit, right? So I got 1 day in jail and 59 days credit. So she said, okay. All right, this is an important point. In offering the 59 days credit, right after Cal just did 60 days, the judge publicly admitted, on the record, that Cal was wrongfully imprisoned. But you can't give time back, and both the judge and Cal realized this. I said, the 59 days credit that you just offered me, in business, has to equal the amount of a promissory note that was put in by my friends. And she goes, what? And I said, there was a promissory note put in by my friends. She goes, what? And everything's done in threes. And so I started to say it again, and then she goes, okay. She says, where was it put? I said, I believe it was put at 222 Main Street, where I was in the court. And she goes, okay. And where in the courtroom? I said, with the clerk of the court. She says, okay. So I said, I want the 59 days credit you just offered me to equal the promissory note that was put in. And so she said, okay. And she goes, how much was the promissory note? And I said, $300 million. Yeah, that's exactly what happened. There was a lot of lawyers in the back behind me, and they all were shocked, and she just about swallowed her tongue and put the gavel down and left the room. So I made a deal with a corporation called The Court, with the banker that's sitting on the bench. Through all that, I ended up writing a document very similar to what you're going to see. And what ended up happening was a bunch of people in high-level politics left their job without notice. What I'm showing you is a very similar document to this that has ramifications that make people in very high places very uncomfortable. I also want to show you that this jurisdictional idea actually keeps going. So the document that I've written goes into these upper jurisdictions, which are what we would call spiritual jurisdictions. Now, they're not seen, but I can tell you when you start to write documents to the Queen, etc., which I did, and call in her oath,
you start to see them getting very squirmy. So you know something's there. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. So when government officials in the United States, for example, swear an oath to defend the Constitution, they do so up here. But meanwhile, they're running their corporation down here and assuming we're all down there with them, because that's what our actions indicate. When we receive benefits from the state, or when we petition or appeal, or even when we vote, we are doing so down here and thus agreeing to their claim of legitimacy. So the next time the age-old question comes up, how the heck can they be getting away with this? You now have your answer. It's by our unconscious agreement. But as the system of oaths is still running up here, that tells us that the Constitution and the Republic are both still functioning. Public officials that, like the governor, they've all taken an oath of office. They've only promised to do one thing. That's all they promise is they support, when they take an oath of office, they say, I promise to support the Constitution. All you have to do is accept their oath, and this is my strong opinion, because I'm just looking for a way to stop the madness. They've taken an oath to support the Constitution. If you accept their oath in writing, then they're obligated, there's a contract between the two of you. So if they don't honor your constitutional rights when you put them on notice, in my strong opinion, through my research, then they're not protected by their title. They're personally liable because they've stepped outside their role. So once we're aware of this, we can then operate from up here. We can call any government agent on their oath, and we can invoke their liability. By the way, this is the same setup in Canada and virtually every country. Nama saya Adam Ahmad dan saya membawa satu perkara besar kontra Allah yang bermula dari Adam dan disempurnakan melalui Ahmad. Kata-kata ni bukan dipetik dari skrip filem epik atau novel fiction sains, ya. Ini adalah perengan sebenar yang terkandung di dalam ribuan muka surat dokumen mahkamah rasmi yang kita akan bedah hari ini. Betul. Kalau anda sedang memandu sekarang atau kalau ada dompet berdekatan, saya nak anda bayangkan kad pengenalan anda. Tengok nama anda kat situ. Pernah tak anda terfikir kenapa nama tu ditulis dalam huruf besar sepenuhnya? Itu soalan yang bagus. Kan? Menurut dokumen-dokumen yang kita sedang kaji dalam penerokaan mendalam kali ini, nama dalam huruf besar tu, ia sebenarnya bukanlah anda. Ia adalah satu entiti korporat. Satu ilusi perundangan yang direka untuk merampas status anda sebagai manusia bebas. Ya. Dan bila kita menyelak fail-fail perundangan ni kan, yang merangkumi afidavit, nota perundangan, sampai ke rekod rayuan jilid 2M dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan, kita sebenarnya tak berhadapan dengan kes pertikaian tanah biasa. Atau saman trafik. Tepat sekali. Dokumen ni meletakkan satu proklamasi undang-undang yang radikal gila. Ia gabungkan perlembagaan, sains dan teologi. Misi utama dia, untuk mencabar keseluruhan realiti pentadbiran moden kita. Maksudnya dia mendakwa yang sistem perundangan dunia hari ini yang anda dan saya ikut tiap-tiap hari ini adalah satu penipuan. Ya, penipuan yang direka khas untuk batalkan apa yang dipanggil sebagai kontrak asal anda dengan pencipta. Wow, ini yang buat otak saya terhenti sekejap bila mula-mula baca sumber ni. Sebab dari kecil kita diajar yang hal-hal agama ni macam satu warisan kan? Betul, macam tradisi. Ya, tradisi. Anda lahir dalam satu komuniti, anda ikut ritual dorang, anda sarung identiti sosial tu macam sehelai selimut. Tapi penulis dokumen ni, dia buang terus konsep agama warisan tu. Betul. Dia tak guna langsung kerangka agama sebagai ritual. Dia fokus pada satu konsep perundangan yang berasaskan Surah 7 ayat 172. Surah tentang perjanjian primordial tu kan? Ya, dia ubah kefahaman tu jadi satu kontrak perundangan yang mengikat secara mutlak. Penulis tak bentangkan ayat tu sebagai kisah mitos tau. Ia adalah rekod pengesahan kontrak di alam roh. Sebelum fizika manusia wujud lagi kiranya. Tepat. Dalam ayat tu pencipta tanya, bukankah aku Tuhan kamu? Dan roh manusia jawab, ya, kami bersaksi. Dalam terma perundangan yang didebatkan dalam fail ni, inilah saat di mana anda sign terma dan syarat kewujudan anda. Mari kita rungkai benda ni sekejap. Bayangkan anda sign terms of service sebelum anda dilahirkan. Macam sign kontrak Apple atau Google. Ya,
Dan kontrak ni bukan kelab yang anda boleh pilih, nak join atau tak. Ia adalah sistem operasi asal anda. Ini adalah asas identiti manusia, bukan pilihan, tapi amanah. Betul tu. Perjanjian ni dipanggil kontrak dengan Nature's God atau Tuhan Pencipta Alam. Jadi bila anda lahir je ke dunia, anda dah pun terikat dengan kontrak ni, yang jadikan anda khalifah atau pentadbir yang sah kat muka bumi ni. Jadi ia meletakkan manusia ni bukan produk masyarakat, tapi pemegang amanah yang sah. Dan ini bawa kita ke satu konsep perundangan yang agak berat dalam dokumen ni. Law of Trust atau Undang-Undang Amanah. Law of Trust ni sangat penting untuk difahami. Kalau saya faham betul-betul, ia susun balik hierarki kuasa dunia. Pencipta adalah owner mutlak. Bumi ni harta amanah. Dan manusia, maksud saya, anda yang sedang dengar ni adalah beneficiary atau penerima manfaat. Betul. Habis tu, di mana letaknya kerajaan, negara atau elit global dalam carta hierarki ni? Di bawah kerangka Law of Trust ni kan, institusi macam negara atau kerajaan tu, mereka ni bertaraf trustee je, pemegang amanah. Mereka langsung tak ada hak pemilikan mutlak. Oh, wow. Maksudnya kuasa diorang tu sekadar dipinjamkan? Ya, dipinjamkan dan terikat sepenuhnya pada term kontrak asal tadi. Kalau trustee ni mula bertindak seolah-olah diorang tu owner, contohnya diorang eksploitasi beneficiary atau rosakkan bumi diorang, secara automatik langgar terma amanah tu. Satu konsep yang sangat mencabar status quo. Tapi mari kita beralih ke satu bahagian yang buat saya tenung dinding lama sikit. Bahagian mana tu? Carta VMOSA dalam lampiran tu. Visi, misi, objektif, strategi dan pelan tindakan. Carta ni senaraikan nama-nama besar macam Adam, Ibrahim, Muhammad. Biasanya nama ni kita jumpa dalam buku sejarah Nabi-Nabi kan? Ya, sejarah purba. Tapi dokumen ni, dia tak tengok diorang ni sebagai sejarah masa lalu. Dia susun nama-nama ni sebagai satu garis masa evolusi untuk sistem perundangan. Memang Carta VOMOS 1 ubah paradigma terus. Penulis tak pandang diorang ni sebagai watak sejarah tau. Dia pandang sebagai fasa sistem updates. Macam kemaskini perisian untuk kontrak Allah tu. Boleh kembangkan sikit tak macam mana update tu berlaku? Boleh. Kita mula dengan Adam. Itu fasa permulaan, user initialization, di mana kesedaran manusia bermula dan amanah tu diterima secara fizikal. Tapi mana-mana sistem perisian pun perlukan penguji kan? Betul. Nak tengok sistem tu crash ke tak? Tepat sekali. Ia perlu diserang untuk buktikan kekukuhan dia. Kat sinilah munculnya fasa Ibrahim. Fasa Ibrahim ni memang dihuraikan dengan cara yang sangat-sangat menarik. Selalu kita dengar Ibrahim ni dilabel Hanif, yang lurus. Tapi dalam dokumen ni, dia dilabel sebagai arkitek perundangan. Ya, sebab dia individu yang sentiasa tuntut pembuktian empirikal. Betul. Macam kisah dia minta pencipta tunjuk secara fizikal macam mana burung yang mati boleh hidup balik. Dia bukan tanya sebab tak percaya tau. Dia nak tengok mekanisme tu. Ya, dia nak bukti. Dia gabungkan logik, sains dan undang-undang alam untuk pecahkan sistem palsu zaman tu. Dan pendekatan Ibrahim ni adalah kunci kepada keseluruhan afidavit ni sebenarnya. Dia tolak dogma buta. Bila dia hancurkan berhala tu, dia bukan sekadar pecahkan patung kayu. Dia pecahkan sistem. Ya, dia hancurkan struktur kuasa dan ilusi politik masa tu guna logik dan bukti yang tak dapat disangkal. Inilah yang penulis panggil sebagai penegakan hujah. Dan logik empirikal ni berevolusi sampailah ia memuncak pada fasa Ahmad atau Muhammad. Di sinilah ia jadi sangat menarik. Mari perjelaskan sikit perkataan Ahmad ni. Sebab awal tadi kita baca quote yang sebut disempurnakan melalui Ahmad. Berdasarkan sumber ni, Ahmad bukan sekadar merujuk pada individu fizikal kan? Ia merujuk pada satu fungsi. Ya, satu fungsi atau sistem. Ahmad tu sendiri maksudnya yang paling memuji. Dan dalam dokumen ni, ia mewakili versi sistem yang paling kebal. Sistem yang bawa hujah paling sempurna tanpa sebarang ralat. Jadi kiranya Ahmad ni adalah kemuncak kontrak lah. Bukan individu semata-mata. Tapi satu sistem din atau perundangan yang lengkap. Kefahaman yang tepat. Ia bukan tentang mendewakan sosok tubuh individu, tapi kita guna pakai sistem kod yang dibawa oleh fungsi Ahmad tu. Sistem ni teknikalnya kalis peluru sebab ia serasi dengan sunnatullah. Undang-undang alam fizik lah kiranya. Betul. Ia menyatukan kebenaran objektif dengan perundangan. Ya. Kenapa realiti kita hari ni nampak jauh berbeza? Macam mana tu? Yelah, manusia hari ni rasa terperangkap, terbeban dengan hutang,
terikat dengan birokrasi kerajaan. Jauh sekali dari spekter khalifah atau beneficiary bumi yang kita borak tadi. Ini bawa kita ke teras utama kenapa affidavit dan laporan polis ni difailkan kat mahkamah. Penulis mendakwa yang kemanusiaan hari ini sebenarnya sedang hidup dalam satu matriks ilusi perundangan. Ilusi perundangan. Ya, ia direka melalui dua instrumen utama, Justinian Deception dan Admiralty Law atau Undang-Undang Maritim. Bila saya sampai bab Undang-Undang Maritim ni, serius saya terpaksa baca ulang-ulang. Boleh kita bedah apa sebenarnya Justinian Deception ni? Sebab ia kata manusia ni ditipu untuk bersetuju jadi kargo atau kapal yang hilang kat laut. Bunyi dia macam tak masuk akal kan pada mulanya? Sangat tak masuk akal. Macam mana kita yang jalan atas darat ni tiba-tiba tertakluk pada undang-undang laut komersial? Sebenarnya ia adalah manipulasi bahasa dan bidang kuasa yang sangat licit. Sepanjang sejarah perundangan, secara fitrahnya manusia yang hidup atas darat tertakluk pada common law dan natural law. Undang-undang semula jadi. Ya, tapi menurut dokumen ni, elit kewangan global dah guna Justinian Deception, satu penipuan tata bahasa. Ingat tak awal tadi, bila kita sembang pasal nama dalam kad pengenalan? Yang huruf besar sepenuhnya tu? Ya, dalam tradisi bahasa Latin perundangan kuno, bila nama ditulis dalam huruf besar sepenuhnya, ia panggil capitis diminutio maxima. Ia melambangkan perubahan status seseorang dari manusia bebas jadi hamba atau entiti yang tak ada hak. Tunggu sekejap. Maksudnya, bila sijil kelahiran didaftarkan, sistem akan cipta satu strongman atau corporate fiction dengan nama huruf besar tu. Sijil tu teknikalnya jadi resit gudang di bawah Undang-Undang Maritim. Anda dianggap sebagai aset komersial, aset negara atau literalnya kargo yang didagangkan. wow, ini radikal. Maksudnya, selagi kita terus-menerus guna nama huruf besar tu tanpa sedar, kita macam agree lah dengan kontrak palsu ni. Kita lepaskan hak kita sebagai beneficiary alam kepada korporat. Tepat. Sistem yang berasaskan ilusi ni memanipulasi persetujuan kita. Undang-undang lautan ni hanya peduli pasal untung, pemilikan korporat dan kawalan. Dia langsung tak peduli keadilan moral. Jauh bezanya dengan kontrak Allah tadi? Sangat berbeza. Kontrak Allah terikat dengan kebenaran mutlak dan keadilan fitrah. Dan saya perasan dalam dokumen ni ada berpuluh-puluh lampiran laporan polis kan. Penulis failkan aduan pasal macam-macam dasar moden. Pasport vaksin, biometrik, narrative grade reset. Sampai ke revolusi industri keempat atau 4IR. Ya, dia label benda-benda tu komunisme digital. Dan untuk faham kenapa dia buat macam tu, kita tak boleh tengok dasar ni sebagai isu kesihatan atau teknologi semata-mata. Betul. Dia tak nilai dari sudut tu. Dia hujahkan benda ni sebagai bukti perundangan yang kerajaan dunia sedang cabuli law of trust. Dan dia guna dua konsep perundangan jenayah tau. Mens rea dengan actus reus. Macam mana dia guna dua benda ni untuk batalkan kuasa kerajaan? Mari kita rungkai mekanismenya. Actus reus tu adalah perbuatan fizikal melanggar undang-undang. Mens rea pula adalah niat atau minda yang menyalahi undang-undang. Niat jenayah lah kiranya. Ya. Dalam konteks kerajaan sebagai pemegang amanah, kelayakan dorang untuk mentadbir tu bergantung sepenuhnya pada mens rea atau niat sah dorang untuk lindungi manusia berdasarkan hukum alam. Jadi, kalau kita uji hujah ni dari sudut skeptikal sikit, macam mana penulis buktikan yang entiti sebesar kerajaan dunia boleh hilang mens rea mereka? Penulis berhujah macam ni. Bila kerajaan mula paksa dasar anti kemanusiaan, contohnya paksa masuk bahan biologi tak teruji dalam badan manusia atau paksa pengawasan biometrik yang hapuskan privasi, dorang dah bertindak lawan fitrah penciptaan. Faham. Jadi perbuatan actus reus rosakkan fitrah ni menjadi bukti kukuh yang dorang dah hilang niat yang sah. Hilang mens rea tu. Oh, okey. Jadi mengikut logik dokumen ni, bila trustee atau pemegang amanah mula musnahkan beneficiary, dorang hilang keabsahan moral dan perundangan, mandat terbatal dan kuasa tu secara automatik kembali kepada rakyat. Itulah premis utamanya. Di minda penulis dan di atas kertas mahkamah, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah pendakwaan pemungkiran amanah secara rasmi. Tapi kan, secara praktikalnya, ini timbulkan satu soalan yang sangat besar. Soalan apa tu? Katakanlah saya dengar penerokaan kita ni, saya baca fail tu dan saya sedar saya terperangkap dalam sistem maritim ni. Apa saya nak buat? Kalau saya memandu kereta esok
langgar lampu merah, polis tahan. Saya tak boleh sekadar turunkan tingkap dan cakap, maaf tuan, saya operasi di bawah kontrak Allah. Ya, pasti anda akan disaman juga. Kan? Macam mana dokumen ni bagi justifikasi untuk kita bebas dari sistem tanpa wujudkan anarki kat jalanan? Itu soalan realiti yang sangat kritikal. Dan penulis dah ramal bantahan ni. Dokumen ni tak suruh pun anda buat anarki atau langgar undang-undang fizik jalan raya. Dia perkenalkan satu penyelesaian perundangan. Apa penyelesaian dia? Untuk jadi apa yang dipanggil sebagai natural person. Dan proses ni dibuat secara sah melalui pengeluaran statutory notice atau notis berkanun 2.0. Notis berkanun 2.0. Ia macam satu pengisytiharan rasmi ke? Ya. Ia adalah notis afidavit yang dihantar kepada pihak pentadbir atau mahkamah. Dalam tu, anda isytihar pemisahan antara jiwa manusia anda yang hidup dengan stroman huruf besar tadi. Oh, kita maklumkan secara rasmi yang kita tarik balik persetujuan kita. Tepat. Anda isytihar yang anda kembali beroperasi di bawah common law dan hukum asal. Maksudnya kita lawan dorang guna bahasa perundangan dorang sendirilah, bukan rusuhan fizikal. Kita letak dalam rekod awam yang kita dah aktifkan semula kontrak Allah. Ya, dan natural person ni bukan bermakna anda pergi lari masuk hutan putus hubungan dari dunia moden tau. Habis tu, apa takrifan sebenar dia? Natural person dalam fail ni adalah manusia hibrid. Orang yang imbang otak kiri dan kanan. Otak kiri kuasai sains, matematik, perundangan moden. Otak kanan berhubung dengan roh dan pencipta. Bila gabung sains empirikal dan rohani, kita tak boleh dimanipulasi lagi. Kita jadi kebal. Tepat sekali. Tapi kalau berjuta orang hantar notis berkanun ni, adakah sistem mahkamah sekarang akan terus kekal? Macam mana ini diterjemahkan pada skala masyarakat? Dokumen merangka keperluan untuk mahkamah rakyat. Tapi bukan tribunal sembrono ya. Keadilan ni akan dipandu oleh rule of law di bawah wasiat Ibrahim. Dan parameter dia diambil terus daripada Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, 99 nama Tuhan. Kejap, adakah ini bermaksud kita bergerak ke arah negara teokrasi agama? Bukan teokrasi yang menindas tu. Penulis bawa Asma'ul Husna ni ke tahap sains pentadbiran. Macam mana tu? Contohnya nama Al-Adl, Maha Adil, Al-Hakim, Maha Bijaksana, dan Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Nama-nama ni dijadikan Key Performance Indicators atau KPI. Oh wow, KPI untuk perlembagaan negara? Ya, segala dasar awam, ekonomi, mesti selari dengan KPI ni. Kalau satu dasar tu memberas duit rakyat untuk elit korporat, ia langgar sifat Ar-Razak. Jadi undang-undang tu automatik batal dan tak sah. Itu cara fikir yang sangat melangkaui dimensi biasa. Kita naik taraf masyarakat dari sistem yang jadikan kita komoditi ke satu sistem yang pulangkan kehormatan kita. Betul. Dan kalau anda perasan, ini adalah proses kebangkitan minda. Keadilan tak wujud kalau kebenaran tak dibuktikan dengan hujah. Saya suka perkataan hujah tu. Kontrak tak perlukan kepercayaan. Ia hanya perlukan pembuktian. Tepat sekali. Dan perjuangan dari Adam ke Ahmad ni adalah tentang penegakan hujah. Ia tak bergantung pada undian majoriti parlimen. Anda tak perlukan 51% undi untuk tentukan graviti itu wujud atau tak. Betul, sebab kalau satu dunia cakap benda yang salah tu betul, ia tetap salah di mata undang-undang alam. Ya, sunnatullah akan sentiasa menang. Ini rungkai keseluruhan ribuan muka surat dokumen tu dengan sangat mendalam. Kemenangan yang dibincangkan kat sini bukan pasal siapa pegang istana atau siapa ada tentera paling besar. Kemenangan paling agung adalah kemenangan pembuktian. Betul. Bila niat mens rea nak tegakkan keadilan tu dah kukuh dalam diri kita dan ilusi korporat tu terbongkar, pembebasan fizikal tu cuma tunggu masa je. Ya, selagi minda kita operasi guna definisi penjajah, kita takkan pernah bebas. Kita mesti mula guna bahasa kontrak asal kita. Dari Adam ke Ahmad, kontrak yang termeterai sebelum kita lahir tu tak pernah mati. Ia cuma tunggu masa untuk diaktifkan semula. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan tajam untuk difikirkan hari ini. Apa dia tu? Kalau seluruh kewarganegaraan anda, identiti harian yang anda guna untuk cari makan hari ini hanyalah satu corporate fiction yang jadikan anda kargo kapal perundangan, apa satu tindakan yang anda akan ambil esok? Wow. Adakah anda akan mula baca realiti ini dengan mata seorang natural person yang hidup atas bukti empirikal, atau anda sekadar teruskan hidup atas kapal ilusi dan sangkaan?
Saya jamin kali seterusnya anda tengok nama anda dieja dalam huruf besar sepenuhnya dekat mana-mana bil atau kad pengenalan, perasaan anda takkan sama lagi. Perjanjian tu dah ada, terpulang pada anda nak tuntut hak tu. Terima kasih kerana menyelam bersama kami dalam sesi penerokaan mendalam kali ini. Beranikan diri untuk cabar realiti anda. Sampai di sini saja, teruskan pencarian di sebalik tirai sistem. It's time the world is shown that when we are born, just moments old, a horrific trespass occurs, which your parents are not told. A service corporation creates documentation to alter your consciousness for life. As each baby is born in a hospital and out of sight, we are unlawfully converted into a legal world without knowing or right. And it starts with a birth certificate without consent or a fight. From lawful to legal, all done in the dark. This world they created is the world of the dead. Legal is lawful as many are fed, to confuse the living, acting as the dead. A legal person is created in the heart of this crime, placed into foreign jurisdiction and ignorance the whole time. Once born, we are killed on paper by design. And our freedom, our rights, our property robbed blind. A bond created to further ensure profit from their crime. They add insurance to fictions when all eventually die. Those who created this system maintain and support this foundational lie. With paperwork created, ensures a corrupted state of mind, and done by a service corporation masquerading throughout time, to ensure our consciousness is compromised for the rest of our lives. It's an illusion of control, and the trophy is your mind. Private society was created to enforce and to deny. Yet this one secret has surfaced, and worldwide, just in time, the truth is no longer hidden, for mankind must rise. In the year 2020, once again, this evil appears. This time, after what mankind holds so dear, our bodies, our freedom, our consciousness remains true. For centuries they have waited, and not to be denied, the trophies they've come for, which are ultimately our hearts and our minds. So a lie was created to sell destruction, such evil. Those who created the said trespass when born are the same group of people, more powerful than before. For this evil has grown now to a size we can't ignore. Forced masks, forced vaccines, forced compliance. We must conform. Nowhere is this lie ever constrained. From YouTube to Google to big tech, it's seen that these are the enemies of we the people, truth it be. From Fauci to Gates, vaccines from Hollywood, it's no good. It's a race to the bottom, with mankind as a slave. Mass testing, vaccines, just stay at home, behave. What is truth now, and our enemy, is ignorance and those who we were supposed to have trusted. Our world is trapped by fear. A bright light must be seen. It's just one woman's truth, which is all we truly require. It's duty in a courtroom under oath and on stand. Then the lie is over, as is this evil against our fellow man. So don't lose hope, for the solution is about to be shown. Of a paper once hidden, that now has enormously grown.
It will face this evil and ride out for the fight. For in that moment, our world will be given a light. Something so much bigger awaits us each day. So next up is the solution, and it will blow you away. The universe is wondrous. It knows just what will be. It has provided knowledge to mankind and ensures that evil cease. That mankind has great knowledge and courage in their hearts. Yet in this moment, our world sits in fear. It's now time for this powerful solution to appear. 20 years ago, one man's journey has led us to this day. And through the grace of God, his focus remains. One truth to save our world. This is what he found. A solution so simple, it just needs the light shone on it, and the world will finally see. This man, Christopher James, started working with me, Jesse. With sound understanding of freedom and truth, in that moment something very special happened. One man, South African, the other, Canadian, came together. The question was asked, will you help me save this world? Yes was replied, and we haven't looked back. As our worlds merge, this light of one truth grew in all our actions and collective hearts. This is now of biblical proportions. We do not fear evil, for it is eviscerated once this truth is in the light. The solution starts with every man and woman knowing who they are not, from a trespass when born. Once known, when legal does not apply to a man or woman, only lawful, this alone is huge. Our public courthouses, accessed correctly as a man or woman, people not persons, is part of this solution. Why? Well, our public courthouses all operate under massive fraud because of the trespass when born, with the solution front and center all along, with just one question to be answered before a jury. Do or don't the rules of civil procedure apply to we the people? The answer is no. Choose your side! Choose your side! Choose your side! Checkmate. With that one fact, our public courthouses can be accessed correctly en masse. This is huge. For the first time, no man or woman can hide behind lawyers and inferior legal courts. These rules are used to block we the people accessing moving claims of court outside of the legal world. Ma'am, you can argue this all day long. You're operating on corporate fiction. I'm telling you, you're here on some charges which were filed in Three Forks. I do not understand those charges. Number one, you keep interrupting me, and I'm going to charge you with contempt, and you'll go to jail. Contempt of court is spelled C-O-double-N. I know about conning. That's navigation. Sir, contempt is the storm. I said be quiet until I get Don't through touch reading me. this. You ain't a gun. Don't Officer? you touch me. I am the living man protected by universal law. You keep Stand talking. down. September the 12th, 2020, our world was given a bright light via a common law court claim established. It sits in the Milton Courthouse in Ontario, Canada, waiting for the world to bear witness for all to see. The bar right now is attacking this filing, for it will expose massive constructive fraud enslaving people. This will ensure Judy Mikovits and other courageous people with truth will see justice finally served. Today, Christopher James and Jesse Perez Casanova, united, will provide the solution for our world at a crucial time.
Together, we will lead this world out of darkness as the time has come to battle for mankind. For this knowledge has been hidden and is simple once shown. It is founded on truth and will free every man and woman on this planet. As we hold these public court proceedings around the world on the law of the land, the law of the living man, outside of international maritime admiralty law, the law of the dead, where these governments have no jurisdiction over us, where we the people have the ability to hold those accountable for this mass-scale fraud and evil that has been committed against all of us. Please note that the judge has abandoned the court, he's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed, with cause and prejudice. We are conducting public court proceedings around the world, where we will invalidate all government activities under the basis of fraud, as we plan to bring this light to the world, as it has the ability to lawfully release us from our enslavement. If you would like to secure you and your family's future, then please support these court proceedings around the world. Download our app, Earth United, to keep track of this mass global action, as well as keeping connected to each other on the ground, as we develop power in numbers, leading up to events of biblical proportion. Pernah tak anda terfikir yang setiap seorang daripada kita yang lahir ke dunia ni secara automatik adalah seorang beneficiary atau penerima manfaat? Bukan sebab status atau kekayaan, tapi sebab ada satu kontrak purba yang kita semua dah tanda tangan. Dalam perkongsian kali ini, kita akan selami macam mana perjanjian primordial ni menjadikan kita semua pewaris kepada bumi. Ya, anda sendiri. Ada satu perjanjian asas yang membentuk siata diri anda. Satu ikatan yang dah terjalin lama, jauh sebelum anda lahir ke dunia ni lagi. Kat sinilah yang jadi misteri sikit. Ia boleh kata kontrak paling penting dalam hidup kita, tapi kita semua macam dah lupa mengenainya. Cuma, walaupun kita tak ingat, itu tak bermakna kontrak tu tak sah kan? Dan benda ni bukan main-main. Pertaruhannya sangat besar. Perjanjian ni bukan sekadar janji kosong. Ia macam geran atau surat ikatan kepada planet ini dan semua isinya. Ia menjadikan anda pewaris kepada satu amanah yang sangat-sangat luar biasa. Okey, so apa sebenarnya kontrak yang kita semua dah lupakan ni? Jom kita patah balik ke satu detik penting yang melibatkan setiap roh manusia tanpa ada seorang pun yang terkecuali. Inilah dia detik persaksian agung tu. Di alam roh, sebelum kita wujud secara fizikal, setiap jiwa telah ditanya satu soalan yang paling asas. Dan setiap jiwa, tanpa gagal, memberi jawapan yang sama. Inilah asas kepada kontrak primordial kita semua. Kesan dia sangat mendalam, tahu tak? Sebab semua jiwa bersaksi, maka tak ada siapa pun yang terkecuali. Tak kiralah apa bangsa atau agama dia. Ini menjadikan status beneficiary tu bukan satu pilihan, tapi dah jadi sebahagian daripada diri kita. Kita semua dilahirkan sebagai penerima manfaat kepada amanah agung daripada Tuhan. Macam mana kontrak pun, mesti ada terma dan syaratnya kan? Jadi, kalau kita semua ni penerima manfaat, apa sebenarnya amanah yang kita kena jaga tu? Dan apa peranan kita dalam semua ni? Cuba kita tengok jadual ni. Ia jelaskan dengan mudah. Allah adalah truster atau pemberi amanah. Seluruh umat manusia secara automatiknya adalah beneficiaries, si penerima. Bumi dan segala sumbernya pula adalah amanah itu sendiri dan peranan sebagai pengurus atau trustee diberikan kepada manusia yang aktif yang kita kenali sebagai khalifah. Ayat ni tunjukkan betapa beratnya tanggungjawab yang kita pikul. Bayangkan, langit, bumi dan gunung ganang yang gagah perkasa tu pun tak sanggup. Tapi kita, manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita terima amanah tu. Kita secara sedar memilih untuk jadi pengurus di muka bumi. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling penting. Kalau semua orang adalah beneficiary, kenapa keadaan dunia sekarang ni kucak-kacir? Sebab ada satu syarat yang membezakan antara penerima manfaat yang pasif dengan seorang pewaris yang aktif.
Nah, inilah kuncinya. Warisan bumi, maksudnya hak untuk mengurus dan manfaatkan bumi dengan adil, tak diberi macam tu je. Ia hanya dijanjikan kepada mereka yang soleh. Jadi, persoalan besarnya, apa sebenarnya makna soleh ni? Okey, yang ni mungkin akan ubah cara anda faham perkataan soleh. Dalam bahasa Arab, akar katanya sad lam ha bukan sekadar bermaksud baik dari segi moral peribadi. Maknanya jauh lebih aktif dan lebih mendalam. Ia bermaksud untuk memperbaiki, untuk memperbaharui dan yang paling penting, untuk menguatkuasakan sebuah perjanjian. Jadi, soleh tu bukan sifat yang pasif, tapi satu tindakan aktif untuk menegakkan sebuah sistem. Jadi, senang cerita macam ni lah. Menjadi soleh tu bermakna kita beralih daripada sekadar jadi pemerhati kepada menjadi peserta aktif yang menegakkan syarat-syarat kontrak asal kita. Ia adalah tentang membina dan menguatkuasakan sebuah sistem keadilan supaya amanah bumi ni diurus dengan betul untuk semua orang. Dan kalau soleh tu satu fungsi dalam sebuah sistem, dah tentulah sistem ni bukan eksklusif untuk satu bangsa atau satu zaman je kan? Ia mesti satu plan tindakan universal untuk semua manusia. Al-Quran pun banyak kali tegaskan untuk setiap umat, seorang rasul diutuskan. Fungsi rasul-rasul ni bukan untuk bawa agama baru, tapi untuk ingatkan kita semua tentang kontrak yang sama. Ini menunjukkan adanya kesinambungan satu sistem keadilan sejagat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ini satu lagi konsep yang sangat menarik. Anda tahu tak, nama Muhammad cuma disebut 4 kali je dalam Al-Quran. Ini macam satu petunjuk yang perkataan tu mungkin ada makna yang lebih luas. Selain merujuk kepada Rasul kita yang agung, dari segi bahasa, ia juga boleh merujuk kepada satu fungsi, golongan yang terpuji. Jadi, ini buka satu idea bahawa sesiapa sahaja, tak kira zaman, yang menegakkan sistem keadilan dan mengaktifkan kontrak ni, dia sedang melaksanakan fungsi Muhammad dalam erti kata sistemik. Dan benda ni terbukti dalam rukun kita yang paling asas, iaitu syahadah. Syahadah tu sendiri sebenarnya satu bentuk kontrak. Kalimah pertama, pengakuan kita pada Allah adalah pengakuan kita pada sistem keadilan universal tu. Dan kalimah kedua, pengakuan pada Rasulullah adalah pengakuan kita pada mekanisme untuk tegakkan kontrak tu. Jadi, ia bukan sekadar lafaz di mulut, tapi satu aku janji, satu pengisytiharan untuk kita beroperasi di dalam sistem ni. Jadi, bila kita dah faham semua ni, sekarang kita berdepan dengan satu pilihan yang sangat jelas. Sama ada nak kekal sebagai penerima manfaat yang pasif atau bangkit menjadi pewaris yang aktif. Dan inilah janji yang pasti. Bila kita gabungkan iman dengan amal soleh yang sekarang kita faham sebagai tindakan untuk tegakkan keadilan, hasilnya ialah pewarisan kuasa di bumi. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pengurus yang adil yang bawa keamanan dan keselamatan untuk semua. Jadi, perjalanannya jelas. Mula-mula, kita kena sedar status asal kita. Lepas tu, kita kena faham peranan kita. Kemudian, langkah paling penting, aktifkan kontrak tu dengan jalankan fungsi soleh. Dan akhirnya, barulah kita layak untuk betul-betul mewarisi bumi. Bila sistem keadilan ni berjaya ditegakkan dan kontrak primordial tu diaktifkan sepenuhnya, maka sempurnalah tujuan hidup kita. Kita kembali kepada fitrah, kepada fungsi asal kita sebagai penjaga dan pengurus bumi yang adil, selaras dengan perjanjian agung yang kita semua dah meterai. Jadi, kita akhiri dengan soalan ni untuk anda renungkan. Kita semua dilahirkan dengan hak sebagai penerima manfaat. Itu dah pasti. Tapi, untuk menjadi seorang pewaris yang sebenar, yang secara aktif membentuk masa depan bumi dengan acuan keadilan, itu adalah satu pilihan. Dan pilihan tu ada di tangan anda. Bagaimana jika hak asasi anda, kebebasan anda dan nilai diri anda sebagai seorang manusia sebenarnya tidak datang daripada perlembagaan yang dicetak? Ya, itu satu persoalan yang agak berat. Kan, bagaimana jika ia bukan ihsan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau mana-mana kerajaan moden? Bayangkan jika anda dilahirkan terus ke dalam sebuah dana amanah kosmik yang sangat besar dan tiada ahli politik di dunia ini yang mempunyai kuasa undang-undang untuk membatalkan nama anda daripada senarai penerima tersebut. Ia macam satu konsep yang menterbalikkan semua kefahaman moden kita tentang dari mana datangnya kuasa. Kita sentiasa diajar yang hak kita diberikan oleh negara. Tetapi sumber yang kita kaji hari ini mencadangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Negara sebenarnya berada di bawah hierarki hak anda.
Untuk anda yang sedang mendengar, bersedialah untuk satu anjakan paradigma yang agak gila. Tindunan sumber kita hari ini sangat luar biasa. Sangat tebal dan padat, terus terang saya katakan. Memang padat. Kita sedang meneliti satu set dokumen perundangan, khususnya rekod rayuan Mahkamah Sivil untuk seorang individu bernama Adam bin Ahmad. Tetapi apa yang membuatkan kes ini menonjol ialah bagaimana pemohon menggabungkan falsafah undang-undang moden, khususnya Law of Trust atau Undang-Undang Amanah, dengan teks-teks teologi purba. Dan juga prinsip sains mula jadi. Ia satu gabungan yang jarang kita jumpa di Mahkamah Sivil. Tepat sekali. Jadi, misi kita hari ini, kita mahu memahami satu tesis yang radikal. Semua manusia adalah beneficiaries atau penerima manfaat, bukan kerana status sosial, bukan kerana keturunan, tetapi kerana kontrak yang telah dimeterai dalam surah Al-A'raf ayat 172. Okey, mari kita rungkai perkara ini. Dari mana sebenarnya bermulanya status kita sebagai penerima manfaat ini? Untuk memahami logik di sebalik hujah perundangan ini, kita perlu melihat kepada sifat asas kewujudan kita, atau apa yang dipanggil oleh dokumen ini sebagai aspek ontologi manusia. Ontologi? Maksudnya realiti asas kita lah? Betul, realiti mutlak tentang apa sebenarnya manusia itu pada terasnya. Menurut dokumen rayuan ini, asas undang-undang kepada hak anda tidak bermula apabila sijil kelahiran anda dicetak di hospital. Ia bermula jauh sebelum itu, di alam roh. Dokumen ini meletakkan surah 7 ayat 172 sebagai kontrak primordial, kontrak pertama yang pernah wujud. Wow, okey. Ini Tuhanmu, dan manusia bersaksi mengakui perkara tersebut. Jadi pada detik itu, maksud saya, persetujuan lisan atau kesaksian itu bertindak sebagai tanda tangan pertama ke atas satu kontrak universal. Secara perundangannya, ya. Sebaik sahaja manusia bersaksi, satu struktur Law of Trust tercipta serta-merta. Untuk anda yang mungkin tidak biasa dengan terma ini, Undang-Undang Amanah mempunyai 3 komponen utama. Truster, trustee, dan beneficiary. Ya, pemberi amanah, pengurus, dan penerima manfaat. Dalam kes ini, truster adalah pencipta dan semua manusia secara automatik menjadi beneficiary. Perkara ini disokong oleh satu lagi klausa yang dipetik oleh pemohon, iaitu surah 33 ayat 72 hingga 73. Oh, ayat tentang penawaran amanah tu kan? Ya, di situ dinyatakan yang amanah ini pada mulanya ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung ganang. Tunggu sekejap. Alam semesta yang fizikal dan gergasi itu ditawarkan kontrak ini terlebih dahulu. Kenapa mereka menolak? Kerana mereka memahami liability perundangan yang datang bersamanya. Menjadi sebahagian daripada amanah ini bermakna anda mempunyai kehendak bebas. Dan dengan kehendak bebas, datangnya kebertanggungjawaban yang sangat berat. Tepat sekali. Gunung ganang memilih untuk kekal sekadar sebagai aset di dalam sistem. Tetapi manusia secara sukarela menerima tawaran tersebut. Apa yang sangat menarik di sini ialah implikasi daripada penerimaan ini sangat besar. Beneficiary bukan satu pilihan gaya hidup. Ia bukan lesen yang boleh tamat tempoh. Ia adalah status ontologi hakiki manusia. Mari kita letakkan ini dalam konteks dunia sebenar untuk anda yang sedang mendengar. Bayangkan sebuah dana amanah macam trust fund gergasi yang diuruskan oleh firma guaman terbesar di dunia. Anda tak perlu memohon, anda tak perlu isi borang pendaftaran atau buktikan pendapatan anda untuk dimasukkan ke dalam wasiat tersebut. Nama anda sudah terpahat secara kekal dalam dokumen asal. Hanya kerana anda wujud? Ya, hanya kerana anda manusia. Anda adalah pemilik manfaat kepada aset bumi ini. Tiada peguam atau kerajaan moden yang mempunyai bidang kuasa untuk memadam nama anda. Analogi yang sangat bagus. Dan itulah teras hujah pemohon dalam kes mahkamah ini. Jika hak asasi manusia adalah bawaan kontrak kosmik ini, maka sebarang sistem ciptaan manusia yang cuba meletakkan syarat ke atas hak tersebut adalah tidak sah dari segi undang-undang fitrah. Tapi, mari kita bersikap kritikal sikit di sini. Jika saya adalah beneficiary kepada sebuah dana amanah gergasi,
Biasanya saya cuma akan duduk, berehat di tepi pantai dan tunggu dividen masuk ke dalam akaun bank saya. Adakah itu fungsi kita dalam kontrak ini? Sebab kalau saya baca lebih lanjut dalam nota ini, nampaknya kita ada kerja yang perlu dibuat. Dan disitulah letaknya keunikan Law of Trust Kosmik ini. Manusia sebenarnya memegang dua fungsi. Kita bukan saja beneficiary, kita juga dilantik sebagai trustee atau pengurus. Oh, jadi kita uruskan dana kita sendiri. Betul. Dokumen ini membawa masuk surah 2 ayat 30, di mana truster mengisytiharkan penciptaan manusia dengan gelaran rasmi sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah. Perkataan ni kita selalu dengar diterjemahkan secara longgar sebagai pemimpin atau penguasa kan? Ya, selalunya begitu. Tetapi dalam kerangka falsafah undang-undang dokumen ini, khalifah ditarifkan secara ketat sebagai pengurus amanah. Tugas anda adalah untuk menguruskan aset, iaitu bumi, berdasarkan terma kontrak primordial tadi. Maksudnya kita tak boleh buat sesuka hati? Memang tak boleh. Anda mesti menguruskannya selari dengan sunnatullah, iaitu keseimbangan dan undang-undang alam semula jadi. Anda tak boleh mengeksploitasi aset tersebut sampai musnah. Kerana anda perlu pastikan dividennya sampai kepada semua beneficiaries yang lain. Baiklah, tapi kalau kita tengok keadaan dunia sekarang, rasanya kita gagal teruk sebagai pengurus. Malah, dokumen rayuan ini membuat satu dakwaan yang agak berani. Pemohon berhujah bahawa wujud entiti dan sistem global yang secara aktif cuba membatalkan kontrak pengurusan kita ni. Ya, dokumen itu merujuk kepada beberapa konsep yang sangat provokatif. Mereka menamakan agenda seperti transhumanism, stakeholder capitalism dan apa yang mereka panggil sebagai Justinian deception. Nanti sekejap. Stakeholder capitalism ni bukankah hanya konsep ekonomi di mana korporat mula ambil berat tentang masyarakat, dan transhumanism tu sekadar naik taraf biologi manusia dengan teknologi? Macam mana benda-benda moden ni boleh membatalkan satu kontrak spiritual purba? Kalau kita baca hujah pemohon secara objektif, mereka melihat perkara ini daripada sudut manipulasi undang-undang. Mari kita ambil dakwaan tentang Justinian deception tu. Ia merujuk kepada satu teori perundangan di mana sistem moden mencipta satu entity fiction korporat atas nama anda. Contohnya nama anda yang dieja dalam huruf besar semua pada kad pengenalan atau pasport. Oh, saya pernah dengar pasal teori entity strawman ni. Ya. Menurut pemohon, tujuannya adalah untuk mengelirukan bidang kuasa. Anda yang pada asalnya adalah beneficiary kosmik yang bernyawa, didakwa telah diturunkan taraf menjadi sekadar barang niaga yang tertakluk di bawah undang-undang maritim dan korporat komersial. Jadi ia ibarat satu silap mata dokumen lah ni. Mereka tahu mereka tak boleh rampas hak ontologi kita secara paksa, jadi mereka buat kita tanda tangan terma dan syarat baru yang secara halus mengikat kita ke dalam sistem undang-undang komersial ciptaan mereka. Tepat mengikut naratif perayu, dokumen ini. Dan apabila kita kaitkan dengan stakeholder capitalism, yang mana sistem elit korporat mendakwa merekalah pemegang taruh utama yang akan menguruskan segalanya untuk anda, pemohon melihat ini sebagai percubaan merampas kedudukan kedaulatan anda sebagai khalifah. Sambil meyakinkan kita bahawa anda tidak akan memiliki apa-apa dan anda akan gembira. Betul. Sekali lagi, kita cuma melaporkan hujah yang dibawa dalam dokumen ini tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi struktur logiknya jelas. Ini adalah hujah pertembungan antara undang-undang fitrah versus komersialisasi manusia. Ia memang buat kita terfikir dua kali bila nak klik setuju pada tema dan syarat lepas ni. Okey, jika kedaulatan kita berisiko, macam mana sebenarnya sistem amanah kosmik ni menentukan siapa yang patut pegang kuasa? Adakah sesiapa sahaja boleh jadi pengurus besar bumi ni? Ini membawa kita kepada klausa pemindahan kuasa. Dokumen kita merujuk kepada dua ayat utama yang berturutan. Pertama, surah 21 ayat 105 yang menetapkan secara jelas bahawa bumi ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Okey, pewarisan bumi. Dan kemudian disokong oleh surah 24 ayat 55 di mana ada janji kekuasaan atau pemerintahan secara spesifik kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Tunggu sebentar, adakah soleh di sini bermaksud sekadar orang yang banyak beribadah secara peribadi? Sebab biasanya bila kita dengar soleh, kita bayangkan seseorang yang memencilkan diri di masjid, pakai jubah dan tak ambil pusing pasal hal ehwal tadbir urus dunia.
Jika kita hubungkan perkara ini dengan gambaran yang lebih besar melalui kerangka dokumen ini, pemahaman konvensional itu agak meleset. Soleh dalam konteks Law of Trust ini adalah satu piawaian operasi atau operational standard. Piawaian operasi? Ya, ia bukan sekadar ritual pribadi. Kenapa trustor hanya menyerahkan kunci kuasa bumi kepada mereka yang soleh? Kerana soleh di sini bermaksud individu atau kumpulan yang mempunyai keupayaan untuk mengaktifkan sistem keadilan dan rule of law yang selari dengan keseimbangan alam semula jadi. Oh, maksudnya kuasa hanya dipindahkan kepada mereka yang betul-betul memfungsikan kontrak tu? Betul. Kalau anda seorang trustee dan anda biarkan rasuah berleluasa atau anda musnahkan ekosistem hutan untuk keuntungan pribadi, anda telah melanggar terma amanah tersebut. Anda tidak lagi soleh secara operasi, jadi janji pewarisan bumi tidak akan terpakai untuk anda. Tapi sekejap, kalau mekanismenya macam tu, kuasa ini hanya dikhaskan untuk golongan yang patuh sistem, bukankah itu secara automatik mencipta satu kelas kasta elit yang baru? Macam kita buang kasta diraja atau kasta bilioner dan kita gantikan dengan kelab eksklusif golongan soleh ni. Itu satu soalan yang sangat kritikal dan dokumen ini menjawabnya dengan merujuk kepada surah 3 ayat 81 hingga 85 dan surah 4 ayat 140 hingga 151. Apa yang ayat-ayat tu tekankan? Ia membawa satu prinsip undang-undang yang ketat. Manusia sama sekali tidak dibenarkan membezakan atau memilih kasih terhadap rasul. Kontrak ini bersifat mutlak universal. Bezakan rasul. Fikirkan macam ni, kontrak primordial yang kita bincang awal tadi ditandatangani oleh roh kan? Sebelum ada bangsa, sebelum ada warna kulit, sebelum ada kelas ekonomi. Ya, semua roh berstatus sama. Jadi, sebarang sistem di dunia fizikal yang mencipta kasta berdasarkan darah atau wang adalah batal dan tidak laku. Apabila sistem ini melarang diskriminasi terhadap pembawa mesej, ia menegaskan universality. Semua manusia tanpa mengira latar belakang yang masuk ke dalam sistem ini dan patuh kepada keadilan mempunyai status yang sama. Tiada kasta dalam kontrak ini, hierarki tidak ditentukan oleh darah atau wang, hanya kepatuhan kepada sistem kebenaran. Wow, jadi kalau anda pekerja biasa atau CEO korporat, sebaik sahaja anda berdiri di atas prinsip undang-undang fitrah ni, anda ada kuasa pemilikan yang sama rata. Tapi, macam mana sistem ni dikekalkan sepanjang sejarah manusia? Mesti ada juru audit atau quality control yang berterusan kan? Kalau tak, manusia pasti akan selewengkan kontrak tu. Memang ada. Dan itulah sebenarnya fungsi rasul dalam kerangka dokumen ini. Mereka bertindak sebagai pemantau atau saksi. Memetik surah 10 ayat 47 hingga 49, setiap umat mempunyai rasul mereka sendiri. Jadi mereka ni diutus secara berkala untuk buat audit sistem. Betul. Dan dokumen ini memberi contoh yang sangat spesifik. Ia merujuk kepada fungsi Isa yang mengesahkan perundangan sebelumnya dan kemudian memberi perkhabaran tentang kedatangan rasul selepasnya yang bernama Ahmad. Oh, macam rantaian blok atau blockchain. Ya, analogi yang sangat sesuai. Ia membuktikan sistem ini berterusan. Setiap rasul datang bukan untuk bawa agama baru yang terpisah atau nak buat branding baru, tetapi untuk mengesahkan kesinambungan law of trust yang sama. Jadi nama Ahmad tu mewakili kesinambungan kontrak yang berterusan lah. Bukannya satu entiti sistem yang baru tiba-tiba dimulakan. Tepat. Sistemnya tak pernah terputus dari zaman manusia pertama. Okey, alang-alang kita sentuh pasal nama ni, saya nak kongsi satu pendedahan linguistik daripada dokumen sumber kita yang betul-betul buat saya tergamam. Silakan. Kita selalu anggap Muhammad sebagai nama eksklusif seorang figura individu. Tapi menurut fakta di dalam nota ni, nama Muhammad sebenarnya hanya disebut secara spesifik 4 kali sahaja dalam keseluruhan Al-Quran. 4 kali sahaja. Ya, dari segi statistik, ia sangat sedikit untuk sebuah nama yang kita sangka sebagai fokus utama. Kan? Dan menurut analisis dokumen rayuan WI, perkataan Muhammad tu bukanlah sekadar merujuk kepada nama individu secara eksklusif. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai kata terbitan. Betul. Ia berasal daripada akar kata ha mim dal atau ha mim dal yang merujuk kepada golongan yang memuji atau golongan yang terpuji. Dan dokumen ini menyokongnya dengan memetik surah 22 ayat 78. Yang membicarakan tentang apa? Tentang identiti kolektif umat. Ia bukan bercakap tentang seorang individu yang bersendirian, tetapi satu kelompok manusia yang memikul tanggungjawab sistemik. Jadi, ia ibarat satu penerangan tugas atau job description atau gelaran identiti kolektif. Ya.
Maksudnya, semua individu yang memenuhi fungsi menegakkan hujah kebenaran, melawan ketidakadilan dan memastikan law of trust beroperasi, pada hakikatnya mereka adalah Muhammad dalam makna systemic contract tersebut. Wow! Maksudnya, kalau hari ini pendengar kita bertindak adil dan memfungsikan sistem, mereka secara operasinya sedang membawa fungsi identiti itu. Ya, ia mengalihkan beban daripada bahu seorang figura sejarah kepada bahu setiap warga negara, sistem kosmik tersebut. Tapi, jika Muhammad adalah satu fungsi dan identiti kolektif, apa sebenarnya maksud lafaz syahadah yang berbilion manusia ucapkan tu? Kesaksian bahawa Muhammad pesuruh Allah. Di sinilah semuanya menjadi lengkap. Syahadah bukan sekadar lafaz ritual di mulut semata-mata. Ia bukan jampi. Habis tu, ia apa? Dalam konteks perundangan ini, pengakuan Muhammad dalam syahadah bermaksud pengiktirafan dan kepatuhan manusia terhadap sistem pembuktian dan sistem keadilan universal ini. Anda mengesahkan cap jari anda ke atas kontrak asal. Kita kembali kepada kontrak primordial tadi. Cara hidup atau din. Apabila kontrak ini disempurnakan melalui pengiktirafan operasi tersebut, sistem undang-undang menjadi lengkap. Dan apabila ia lengkap, manusia akhirnya kembali kepada fungsi asalnya sebagai beneficiary yang adil dan berdaulat di muka bumi. Sistem ditutup, tiada versi beta lagi. Ini betul-betul satu perjalanan minda yang sangat luar biasa. Mari kita rumuskan keseluruhan eksplorasi kita hari ini untuk anda yang mendengar. Silakan. Kita bermula dengan satu kontrak purba di alam roh, turun kepada status ontologi kita sebagai pengurus atau khalifah ke atas aset bumi. Dan kita lihat bagaimana pematuhan kepada rantaian sistem keadilan ini yang tanpa kasta dan anti-diskriminasi memberi manusia kunci kepada pewarisan dunia. Kesinambungan undang-undang fitrah. Betul. Jadi kesimpulan berkuasanya di sini ialah semua manusia adalah beneficiaries, tetapi hanya yang mengaktifkan kontrak tersebut menjadi pewaris bumi yang sah. Itulah maksud sebenar janji pencipta dalam dokumen yang kita bedah hari ini. Ia menuntut tindakan operasi, bukan sekadar teori. Ya. Dan mengapa anda perlu mengambil tahu semua benda ni? Kerana memahami perkara ini bermakna anda menyedari bahawa kebebasan dan hak asasi anda bukanlah ihsan daripada entiti komersial, struktur global yang memanipulasi identiti anda atau mana-mana kerajaan moden. Ia adalah hak milik mutlak yang dijamin secara ontologi sejak detik pertama anda diciptakan. Tiada siapa boleh merampasnya selagi anda sedar akan status anda. Tepat. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu pemikiran provokatif. Jika kontrak agung ontologi anda telah pun ditandatangani dan dimeterai sebelum biologi anda terbentuk, apakah bentuk kontrak-kontrak moden dalam hidup anda hari ini yang mungkin secara senyap-senyap sedang membatalkan hak primordial anda? Terma dan syarat apa yang anda telah klik setuju hari ini? Sesuatu untuk anda fikirkan.